MeghalayaPost.news. Kinong ke FKJGP Baridua Circle Kabalay lam daw ba Miki Lendam Vice President ng tao Samla Starwell Majau Assistant General Secretary lambot Sanju Shakwa Organizing Secretary mentakas ngi kilalit ban Khynra yakaway Katapadagas Agency kilalit ban Khynra yakaway Katapadargas Agency kabaday na jylla Assam bat kabalawan pyniaid gas beain da way ubar jylla hapo kasnong Baridua riboy hakate jinglit Khynra yakate gas agency kita kinong ke FKJGP kimsam layo ban kendu ya utrai ba pyniaid yakate dukan na marbola pen tang Mariyo iya kita kinong ke FKJGP kanong rem kabala penlong ya kita kinong ke FKJGP banlit Khynra ya kita gas agency kade hadian bakilayo sibun kijing ujor na gipajba nong song kibalapan pau sya kinong kaseng halor kijing don kate jaka pyniaid gas beain hakabaki brio kibadan kan kimyo gas satya henrela shudi bersam beain sya kibrio kibalalit bantiet hakador kabahe dengi na kaleng kaseng ke FKJGP tasmi wan hne bangi layo jingkip mau don ka jaka pusat gas beain Bamton Kotsla, bat nilai safety measure kamdan e, bat kamtam nilai adon hajima bangi don hane ke school e, bat jimat pat lano kan the lano kam ayu bat kikiar bagdeng kamdan re, bat nga kunju jor saka district administration, bat saka berkulit, bat musim ke action nga tingkang kita disebut. Bagan ka gas kamdan Kotsla re, bat kamtam nilai kadi nabar jylla nabar Assam, bat kundo kiyo banon hane bat khamtam ni badon kat ni miok gas re bat ikui ki yo wai ban thep tapan mangi miok re bat dai ain kuan Assam ki yo bat khamtam ka gas ru kam ni banane kadina Assam ke tai ni kwa ban ong bat ni kwa ban ai saga district administration bagan selection bat ki bor he ma bat ki kulit khamtam khang sundan tai police bun MeghalayaPost.news.